Hii ndio sababu inayopelekea mwanaume kuwa na mbegu chache. Sababu ya kwanza tunasema kwamba ni ulaji mbovu. Pale mwanaume ambapo unakuwa una misi kula vyakula vyenye protini, vyakula vyenye madini, inapelekea mwanaume kutokuwa na mbegu zenye ubora, mwisho siku unashindwa kumtungisha mwanamke mimba. Lakini pia tunasema kwamba uvutaji wa sigara pamoja na unywaji wa pombe kupita kiasi inaenda kuathiri uwezo wa kuzalisha mbegu zenye ubora. Kwa hiyo mwanaume ambao una changamoto kama hii na unaendelea kunywa pombe na unaendelea kuvuta sigara na unaepuka kula vyakula vyenye protini, na kushauri kula vyakula vyenye protini, achana na sigara pamoja na pombe. Lakini pia kama umeona umeacha hii tabia na bado una changamoto ya kuwa na mbegu chache, liko suluhisho la kudumu ambalo naweza nikakupatia na ukaweza kurudi katika ubora wako na ukaweza kumtungisha mwanamke mimba. Mwanaume, boresha uzazi wako, boresha mbegu zako. Share video kwa wanaume wengine ili waendelee kujifunza zaidi. Chao.